Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Start your IES journey with India's premium IES coaching institute. Study from best IES mentors from Delhi face-to-face at ALS MIIT Brookdin Dhankiti. Limited seats only. Batch starts August. To register, call 9402102243. Ki Khubor hakimat kimat. To nyasdang syua ki Khubor na ke Jylla. Ka jing siang do bilat ya kanala jong ka surok ha ka shnong lom syam klabu junge ki padba nong shong shnong ha ka let kawan. Hendai na Kylleng jong ka executive committee jong ka dor ba shnong lom syap kala kerpa ri padba nong shong shnong bakin long ki biyaisha tadhado banda dap tre pendap. Urang ba shnong uba e khong phai badus katri shnong jong shnong lom syam uba KP Power clear thu batang shidap siang do bilat ya kinala shen on splat no bangat kali. Ki nong shong shnong jong shnong dom tin rong ka shnong ka bahap hapo mau kerwat community and rural development block Southwest Khasi Hills district bat ka bajngai tang apulai kilometer na ka shnong mau kerwat kladu no yu khawrashan mentala khat lai snam kinthi. Umentri jong shnong dom tin rong uba bat juban snai tang ha ka jing kran bekla Pyrthei Khubor ulia thu na 12 seng ya ka shnong house nam kha khandai span ru phau hadu usnam aja khatwe ki nong shong shnong jio bet yu khawrashan bat hadu ka basdang jong snam aja khatwe ter kani ka shnong kala sha pindo no yu khawrashan tat hadu kani khlamat ya ka ba omshim la satya bantip halo ka e ka daw ba ka shnong kala du no yu khawrashan kal ba ki pat ki scheme jong ka sarkar Jylla bat ki scheme jong ka sarkar pedeng kiat bet khlem kuno ka jing thon ndai lat no tang yu khawrashan. Ki nongnya bagi try truck bedan hapok ke kinhun jang local truck drivers and owners association klashim yakarai banyak persya ya ka an jang sarkar ke perking ya ka jingyo ya lat lo ki truck ke bakit mau kit shap ban pen poi Kylleng ke benta jang ke Jylla klashim ya ka nikarai ha ka jingalang ke belong ha pernai hapok ke jingalam jumba agent star kor kalang Klarai berada syapin wit lani syabat ki troket market syap hakano kono ke jaka kinya teli banimi renti ben bakin khanglenti sendan ya ke surakro klashim ru ya karai bakim tre da lele ru ban shim chalan na ka sarkar nama baki pin poimar tang Jylla la jong om shaba jong ke Jylla UMLA jang mau senram constituency uba Olen Sing Sun ulapin pau bu kershan ting e ya ke jingmi jong kin huan seng bhalang per nagashnang mau senram bandawai ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance blailam the National People's Party bagan kintiu no syakadan civil subdivision ya mau senram community and rural development block kanaman pinjan shu ya kishnat trekam jang sarkar syakipat ba Superintendent of Police jongga East Khasi Hills District uba S nong tenger lapintip bakatrat pulen kelayok bat hadu saus pa pratli kali nadu kakat sau trik unai tung hadu kasyitrik Nailar arajar pusau kibata deki plastik rong yong hakiyit jong jing khang kali pat yakini gijing pen khen an lapin chitom kat kombi kendon jong motor vehicle act Lingwau kurwa belapha shikila Pyrthei Khubor Superintendent of Police lakin turu ikitrai kali bakim de satya benta plastik rongyong yakiyet jing khang kali namar bagapen khen yak hukum berbetha dak ying bisa Supreme Court jangari India Shushu Superintendent of Police lama hamru bakinuk bele persya kinsha pinchitom ka komikendon jangkaan Harga jingai bud din jengi Nailar ke West Khasi Student Union sengkemi halo ke jingsha bekam jengi langut kinong tre kibidegi Khasi nakakar khana sanar keblatip komka shakhambari ferro alloy keberan hapok kasnong riwyang West Khasi Hills District keseng klala badai hunong tre Khasi betre hakani kakar khana ubla bekam miki langut klem kino ki daw ki babyang Kini Kylleng kinong tre ke belasyak bekam kidi ke belatip kerteng kemu Francis Nong Siang betre kemu cokidar lakhat pras nam kinthi Walfonsius Nong Siang berbolwer simle ke bedai kinong nya kali bat kini kelapen pau da ke boong bakim poi perkhat belasyak bekam namar belasyu ong iki tang da ketien namar ke jing bablet tre haka apply tri kunok pra ajar polai kat bayu we na kini la syu pharep budon keti bentuk tiar Kylleng bejing penci syaki babiang
Katna textile jong sarkar Jylla kala rakhi ke National Handloom Day ajar phosau ha ke jingalang balong ha sosot ha auditorium Shillong ha ka bawa polling do ubari menteri jong sarkar Jylla ubakmi ekatna textile ulalong kumukongsan ringka ke jingsa Kylleng jong Dr. Anna Louise Menel kebadai ke international textiles expert nakari Scotland kalong kum kenong sha khot sngob ha bekerpang kentopru u commissioner secretary jong katna arts and culture uba FR kharkrongor ki office jangka sarkar Jylla bat kiwe. Hakan ke sngi la plat pat baru yak e portal jangka textile batip kom kami Meghalaya textile directory kam textile atlas balapin shongkun yakan ke sngi taka fashion show negi samna pule jangka KL Victoria College rengkat lang bat uba Daniel Sim ubalong uwe niki nong penwandur yaki jan bapau khaman hakan ke Jylla. Uba polling do ubri menteri ke sarkar Jylla ubakmi yakatan arts and culture uretho baka sarkar Meghalaya kansa thaular bante biang yudurmat bashirin yang jungsim tirot singh Indira Gandhi Cultural Center hagari Bangladesh tangshwan ke sarkar thammai bapura hagate gari bamat menta ya ke jingsha penyap baki jing snam ke bashir khai hakini khinget sngi bak khinget tiobla letno kumban chupin kan mau hang ni bodur ma jung sim trot sing yau blate hakanong ba Dhaka ula shapin pradusman hagi pat bhor jangkari Bangladesh hakan do trik Nailar ajar phosau haga bakila wiang ding bat lute na phangru yaki jing buat jingsan hapo ke Indira Gandhi Cultural Center mentapat tunya phashi Khubor nakari ka Supreme Court la menjur ban petnya bha ya ka public interest litigation kebala dan kebala pha mudai syaka Supreme Court hala gajing sapryang state gajing pangshini hagari India kinong mudai ki kwa baka sarkar ke ban thau yi kendon na ka benta ka front package labeling na ka benta gajing bang ke dan palat ke shini kamlu ko umpnyang bat ke bedunapan gajing bang ke bete ya kamen Menteri Rangba Kasa Muhimenta Biswa Sarma ula pelat ya ke skim Mukhya Mantri Nyut Moina Asoni ke skim banyarap pisa na ke benta ke kena skol Pyrthei ba ke jing temu jong gane ke skim kelong banrat ding khong ke jing shong kha kena ki kena Pyrthei ki ba na do ke kelas 11 shajrong ke niok pisa shia jar tingka shi banai na ke sarkar baron sir kish pho banai ha ke shisnam kat ba na benta ki kena ki bidang pulia ka first year jong graduation part ke nyok khat arja san spa tingka shisnam na benta ki post graduate ka sarkar Assam kan ai ki arpusan hajar shisnam ki dekhat jong election commissioner of India blacklead chief election commissioner Rajiv Kumar lalet Shah Jammu and Kashmir ban pen khre na benta ka assembly election ke election commission kala yakendo ikinoilam jangising san Pyrthei per banyak keren ki bon kimat kumnuan penyat bet ya irenti yak election ke Reserve Bank of India kala ban kintiu no ikador ot khajna na ke jing sir tada lingba ke UPI menshua ki ot khajna lada ke jing sir pisa kalong palat ke chilak tingka ndre on shim khajna no na do san lak tingka yakane lapen banadu governor jong RBI Ushakti Kandadas Menteri Rangba Barim jangka West Bengal Buddha Deb Bhattacharjee ula klat no ya ke met jang anra headquarter jangka CPIM berhadim la pendap ya ke jingna buram khadu on IT no ke met jang syaka nu ke medical college bar ke hospital ke badan Kolkata kana bikin yo ban le research ke met jang Lashim ya kani karai de namar bashwa bu unyap ubata charji ladap keren lupa baya kemet jang de bentep nethang de diben aish ya hospital bikin le research. Menteri Rangba jang ke Haryana Unayap Singh Saini lepin mena bak Haryana kan pediang buram ya kenang ile wrestling ke Vinesh Phogat kum kenang job bak ke sarkar kan ai ki jimento syaka kum bak aish kenang job be khon ha ka Olympic. Ka Vinesh Phogat kladai ban yo takama hakani ka Olympic ka belong ha Paris nama bakla rung sha ka final hindre sha shu yaka bane khon na ka final nama bak jingkya jongka ka tam 6 gram na ka san 4 kilo thik ka balabo menta pagila poishi Khubor na kelengkri ka Pyrthei ukho jang Sheikh Hasina Usajid Wazir bala subah bak jingki ha Bangladesh kala bandai ke jingkin shot jang ISI na Pakistan bakat tu ka ni kin ho na ka recep ni Ulo ang mga sarkar kalaweng no yakabha thungkam na do a nilais na minchwa de ki bahinga sem jengito kinong le lai loy kilech ying bishar ulo ang mga jingaki kalong ba jai jai bat ka badang la bante lakam hende kala khib yang sashi sen de namar ka jingkin shot ki bor ki banaba
Ulong berkemi jong u kampua ben mi no nalaga jong keri day mo u ben bodeka bekade ben mi no dam kumta kan sesat pen gap. U sajib ulong ba ka hasina kenet phabiang cha Bangladesh hadi makal kham jai baru kwa ba ke India kan shim ya ka benta bahakman pan pentikna ba ka election ha Bangladesh kan long ka ya bet ya renti. Ka Pakistan ketemu ban pha ya ke Iran de namding ki baklan bor ki blatip kom ki shahen 3 khanang ba ke Iran kan hiar thma ya ke Israel. Ka United States ru kala Khubor ba kala yo jingtip shphangata bat kala krensha ba kan krisha ne ke Israel na raja ke Israel ka shahir thma. U President ka Tunisia ka ye Sayed ulathung yu Social Affairs Minister jangka tekeri u Kamel Madori ku menteri ramba do bathama jangka Tunisia haga chaka ju Ahmed Hachani. Ka office yung president kamshin labatay benya balay baka bujli no yung bintri rang bado bat kataru albanashwa ke election kawan salong akan dotre Risau. Ka India kanum ai visa shu ikinang Bangladesh bakin wan shi India bat kani karai kanyai biteng tat hadu banda penmi dak kuai pat kajing pen bana. Hendai kala keren syai baka office terekam jongka kebadan hakri Bangladesh kanyai biteng ban terekam. Kini kajing penbana kelami shisngi hadirin bagi India kelapen kenriaan no ikinong tray jongka kibiran ha Bangladesh bat kumjuk ru ki bahinga sam jagi tuk betray ha high commission. Ka India kerana ke office terekam hadhaka Chittagong Rajshahi Kulna bat selhat. Katana sentiat jongka Israel kadang lum jingtip ya kajaka baru noilam ka Hamas uyaya Sinwar badang syubat menta kumu noilam bathamma ha kajaka jong Ismail Haniyeh. Menteri rambak do ke Israel Benjamin Netanyahu lasang jingalang baru klik do ke Mossad u David Barney kumjuk ru klik do jang ke Shin Bet Ronan Bar banyak keren barki bagi diban kamle kloy kat bala nama ke Israel kan haban penyap bet no yu isenwar daki hajar ipat ba klami cha surak pan penlang jingaki hakinang ba per jaga United Kingdom ban persha ya ke jingja syadum tari ke belajar hasaur pot. Ka sarkar bilar kelapin klan ki bor pahara ha London, Bristol, Brighton, Birmingham, Liverpool, Hastings bat ha Walthamstow. Kadao jang jinga ki kedai ban persha halo ka jing sha nyoben jang ki muslim bat ki wipat ki jai pendre ki buan buhai shnong ha bilar. Ukun rang ba jong Mahinda Rajapaksa beri presiden barem bar menteri rang ba do barem jang Sri Lanka unama Rajapaksa lapin kre banekun hak election president jang kategori. Una malu dan mental lagu prastam karta ula syajid kumu MP nadu usnam arajar shipau unya khun nagaseng Sri Lanka podu jona peramuna gaseng san Pyrthei kula seng daga ying gasem jang u unha banyak khun persya iparlok jong kupajang u uranik mekre mesinghe president bamenta plashimti hadeng gajing klemno kayo kakot jang Sri Lanka. Begitu kilo khubor hakimat kimat kublai.